your mouth, declare, let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Obuoba Yankopon Israel papa Yankopon Israel di ahenkan mpo nipa no na dwen ho so di adwuma we ba ha nipa ko odi tum Yankopon Israel se nipa na Obuoba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi akere wo Obuoba manage ma ho fama se and them to because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyame Israel be Masa, a great host, party presenter, you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be discussed. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. AHENKAN mochi nanzo de mu na moka ejina mamudi kan obeso nkwa AHENKAN konsapan aboze de se ade ba kwa mo bekinkan na nya disuanso ni se obi afra brezan ni nua no ma fa ya ho ta ti di ankonyankopon enkone han to Obuoba Ofori Amanfo na batan kwa le se kan den AHENKAN933.3 e kon kan a onia tie AHENKAN933.3 FM na mu jigu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thine powerful hand. Help me say, guide me, oh, thou great Jehovah. Hey, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thine powerful hand. Amazing grace, how sweet the sound of that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind all the way, but now I see. Guide me, oh, thou great Jehovah. Oh, pilgrim through this barren land. Oh, I am weak, so weak, but thou art mighty. Thou art mighty, oh. Guide me, oh, thou great Jehovah. Yeah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thine powerful hand. I don't know why Jesus loved me so. I don't know why he cared for me so. I don't know why he died for me so. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oh, I don't know. I don't know. I don't know. Hold me with thine powerful hand. Help me say, guide me, oh, great Jehovah. Pilgrim through this barren land. I am weak. Hold me with Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM.
93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkan 93.3 FM. Oh Lord, with a humble heart, we pray thy blessings this Thanksgiving Day and ask that at table place where grateful folks say words of grace and praises, that thy will come to share the yield thy bounty gave to farm and field. We pray thy love will bless, oh Lord, each heart, each home, each festive. Our Father in heaven, we give thanks for the pleasure of life. We are alive today because you permitted us. We are therefore grateful for that gift of life. I pray we are so grateful. Say Radia Maya coin. Na ye can't yase for home. I don't pray to Chamada about Germany Mojedi and one Frisania. Nia ya wakache Christo Yesu ne say dana say. Nia ya wakache ne sa sedan kanidi. Sansa yenepe. And ya can't yase for home na no pay. Yesu achia. With a grateful heart, we are before your throne this morning and we salute your majesty. Father, we are so grateful. Nyawaya mayen soyeng ani. Enunti yesi yabe mawudin so eri atire wiase nyina da. Sanse wonkwa and I was set na wo fata. Wa boy ani abusua ho ban. Wa mo bonefo no ho kwan amani nsusu ye ne gine tu amemu. And I no pay yenyina ya sorry ewo asumdwe mu. Nia onya nsori ye ono ane pese won sori. Oda so dakete so ati na nipa otie me. Ne ho ye ne de on pese wo be sori. Tababa. But ye will be there. We will continue to say, Father, we thank you for your abundant mercy and grace toward us. We honor you this day as we gather to listen to AHENKAN933FM. In a family full of gratitude, we thank you for everything
that you have done and you continue to do. And of course, the hands that continue to rest upon us. We thank you for everything. We thank you in advance for the things you are yet to fulfill in our lives. I don't pray any so. Yes, Dankan. You did not look at our imperfections and punish us accordingly, but your mercies, your grace has pulled us through. I don't pray. Yenia Sodia Wire. I said, I'm coming with it. Our Yesu Christo Dinamo. Amen. I feel you right, Yesu. Yeah, that's why when you move, young coy. Yes, say bompire srow. Say boni bia ya. Ejapa huni ya moboy. Ejapa huni ya mobo. Ne fire mboni chayen. Boni bianka ene. Enhyire bia wosenke bayen nsem. Boni ninti emma. Yesre wewrade. Wasema mayati ase se. Yenti ena wosoma Kristo Yesu. Ema ne bewuye. Obewuye. Sane be ya yen hu befi. Obesan yen ho. Obewuye. Emoja no ode pepa yen boni. Anopa yewra Yesu. Ye wani mu. Wasema mayati ase. Se ye boni na ye pamu ka boni no. Na ye sre wewrade. Se hunu ye mobo ne fa ye boni chaye ne a. Wo ye Nyankopon a. On fire burning kame on fire burning kayen enum nemum odi chayen. I don't pay we are before you. We plead the precious blood of Jesus to have mercy on us, cleanse us from our sins, our iniquities, our transgressions, what that will serve as a stumbling block to our blessings, our breakthrough. This day we are before you. Have mercy. Wash us from our sins, sins of omissions and sins of commissions. We are before you. Jesus was crucified on our behalf, in fact, for this purpose. We pray thee that you have mercy on us and cleanse us from our sins, our iniquities, and have mercy. Draw us closer to you. The Bible says one thing that separated man from God was sin. But the good news is that Jesus agreed to come for him to be used as an atonement for our sins. And the Bible says, at the mention of the name Jesus, every knee, every tongue confesses that yes, he is the Son of the living God. Father, this morning we plead that's blood to have mercy on us. Father, have mercy and forgive us our sins, the sins that we have committed against our fellow humans, sins we have committed against ourselves, sins we have committed against you, God. We pray that you have mercy and forgive us our sins. Erade fire mboni chayen, fire mboni chayen. What ya chayen wie dia? Na yesre, se twien ben wo. Draw us closer to you. Guide our path. Nurture us. Speak through us. Use us as a vessel. In the name of Jesus. Erade ya wie ni sadia. Eni say bompa yo. Ene de ya hoho ne yewom. Sima ewe yanim ne yebesi yanim. Eni nti ye gya ye ne abusua. Ye gya obi biara wo kan ye ho de hye Awurade nsa se. Ma wadom obambo nye kese. Ma wo chem enye nkatabo enkata yen so
Enyi yemfiri musuo esan amane ohaw nyare na ho ne animguase mpatuwo ajapa ene yemfiri mu Awurade yemfiri boni mu ene yemfiri ohaw mu ene ni obonefo no asese animguase a wode ba eka wode ba Awurade edin seye a obonefo ne de ba papa yemfiri mu e ne hu yem mobo kura yen wo nsayam ye kwa ye bayi Awurade ye de hye wo nsa ma wadom nya kese e ma yenye tire e ma yenye dua ye bubodin am ye moye din bi sanse woso na wo fata wasem se nia wode ne ho to so no ade nyina di boa no enye ade ni bio enye se some of the things so o se ade nyinara arope ma ade nyina nimu ayen Awurade ma emframa enimu ayen Awurade ma ensuo enimu ayen Awurade ma awia enimu ayen Awurade de yede yen sabe somu anope enedai nya yede yen sabe somu bia ma enimu ayen sanse wasem se nia ode ne ho to so no ade nyinara ediboa no Awurade ma ade nyina enimu ayen ewe Yesu Kristo dinemo enyum na wo bo no ma boda dakrache afi no abadwuma why wa guide yen dada krache thank you kamenyum tum mame unya bidia Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN 933 FM wenya bi wode ma de atum tie aba boom shaba and I will create that. The 24th day of August 2022. Day. Mepatuano pay sinkunya ibedin komo bebre no Bank of Ghana. E de kokoba kwa ma Ghana fo nyina da ndra ye bomu amane de kire we na ye bedi mu nkomo akwa ase. Afei wasan ahyebo. Se obe clamp it down. Your Forest Bureau trading companies omo operate illegally no pay ye bebo mun komo say West African Examination Council WAEC ibisi WAEC omo chese sisi ade examination malpractices. It will be a thing of the past. Omo sure Ghana Union of Traders Association Yankopon ya mo chese joda omo betutu suto ahuduo nyina demu asembe na sie omo sisi di na tepraka. African Continental Free Trade Area ACFTA yes e be shase di dwuma a shase kra dada na fe ne Ghana fo de ehu ewura mu na Youth Employment Agency say enra yene Ghana Nurses and Midwifery. I'm going to Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Yene wo mo panyini bonkomo. Na o kire say YEA or employs senior high school graduates, you know, at the chip compounds. Na eno no mo say omo no mo nya adwen. But aropay YEA for so akire mu die ntia. Senior high school graduates any do mo chips compound. Yabeko honia kodi mu nkomo. Unim say Ministry of Education and Ghana Education Service. Omo chese by 2023. We a teacher ni na uni license. I ade omo be flash you out from the system. And penifo bi nso akasa dia fa ho. And e wukiada and inti break ni mu ni ani Bremu Central Municipal Assembly ebe bon komo. I am watching and so the amame.
I know I join the show no with or text messages or sentiments or thoughts. 0594 841044 0594 841044. I hold on now do I didn't trend the fire. I know what you so say you Jimmy no. You are making it possible. Sebe Bibia will be able to meet you. And into Oko internet and so on. www.ahenkanfmonline.com. ahenkanfmonline.com. My TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app, Ghana Waves app, and the Akaka Honina Google Play Store and the App Store. Or better download you. Baby, I will be able to meet you. Baby, I radio ni butu de. Ya wachema boabo. Baby, I yesi see eh mami Ekuya Frakoma in the studios. On behalf of the team, Udi Ahenkan Kwame Yaboa, Adrempa Hini Kofi Mensah Kobike Kwame Asante, Billy Man, me Wofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General Kutuku Mayor. Yatana say for God and country. Ewiem wobran sem na memfantoa so sene ne ebeko na o kyerese se de ndra ewiem bobran si ye no sa pepepe ne nenso ebeye sa na enenso ebeye enenti ya na wa hye ne nso de amame nse ndra nsu ni petepete ya emunemu na ya enenso sa na o kyesa no pe ebeye anope de ne de o kyesa awia na betwe tika kra bi but awia na hoden enhye de ni soro awia bremu sa pepepe ne beye nsu ne bepetepete sania enra ewiem bobra ye no sa pepepe ne nenso ebeye eniti ya na wa sene nso e de amame me da se bebre Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ati e de ba Ahenkan 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ati e de ba Ahenkan 93.3 FM. Enti me ka kira wo se na watwe nyina no. Ya be hwane adi nkomo e de afa se Bible e hye minumi enu se ma yenwene ye yonko ho adwembone. Men wo yonko ho adwembone. Do not think evil against your fellow human being. Onipa what say wo emfa ho ne baby a ufri emfa ho ene abusunya wo dwon emfa ho ne eku a wowom menwene ne ho adwembone. Ba question a yebisa ne say yen Ghana ha ne sa ne tie yeah, Ghana ha ente sa o. Yeah, Ghana ha se obi e party e wo opposition a. Empire obo nyina ne se ne wote so no onfeli. But ya na ne wura fi se ne wote so ni feli a. Ono nso te o man ne mu bio. Enti MPP te so na NDC bom paye se ne amubeye bia omunfeli odwene ni nua ho adwombone. Sanso na NDC ti akonwa so a na MPP oti opposition so dwen NDC ho adwembone se ebetumi kura nka eja nto Ghana mu adan ya NDC na te akonwa so enti nka eja to Ghana mu ebewunu se yo mo na mo te akonwa so na eja to Ghana mu but na ne wura free no se eja to Ghana mu a ono nso so owo Ghana no emu bi adwembone
enyo no na tie akonwa no so de nka Ghana ye economy no crash na ye hunu se economy na crash e de aguru MPP fo aban etiri so but ni wura free no se economy ne crash a ono nse to oman ni mu bia all ye business se onye business kra na adamfo bi ye business adwembone ene wo dwene di mani but anopai Nyankopon asem se men kan kira wo se menwene wo nwia ho adwembone men kan kira me se eni wo won nsam ne de jantom enye wo na wo ye ne de enye fe menwene wo nwia ho adwembone menya wo ho enkrofo no a omo eka won ho ntam se kopem ebra obehunu se Peter yakum no enye se yakum ni kakawu. In fact, the people were so wicked to the core. Nyane omo kan se they Peter say we nko akakawu. Say yakum Peter no to them wasn't enough. But they want his name to be erased. Hey, how wicked can people sometimes omo pesi yekunkunu ni wi a yenkun nka ho ni yenkun asefo nyina entinka ye bisa abusua no ayeso omo nyina wu eno no wope. How wicked can people be sometimes? Or see, they gathered and they told themselves say until they see Peter Senidin has been perished, has been erased from the book of the living. And some people, they have sworn heaven and earth. Say until say oma hunisa wani maguase oma hunisa asem ya bia to no, they will never eat nor drink. They have sworn against heaven and earth. Say omo be make sure say wani maguase. How wicked can people be? But listen to the word of God. Now, yes, person to us. When you read the book of Proverbs, chapter 12, the verse 2, Bible is saying, or say, a good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will be condemned. One take, can be moved. A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. Oni papa nya awurade anim aniso na onipa busuafo de obu no fo aropa yi manye busuye ni why mentna se na enchanting kan kire wo ho se I want to see ABCD fail. Eye abususem, eye abayisem, enye na onipa o se menene nye fine. Enti menene nye fine de wosen de bia de ye yankwa ne to no. Wo no usu no ban one bronsam difference bi anim. But anopai awurade asem say oni papa onya awurade anim aniso na obusuafo de obebu no fo obusuafo awurade say ye bebu fo. A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. Anopai, don't be on the wicked side. So what is here? But modern so be war a radina fan. Be on the Lord's side. Nenya na nimu ni so. Men nwini wunua ho adwembone. Enye wunua. Enti ohawo nto ne yade ya ni nku no. Oh wonye papa wonye. Na wo ya no enyame nwanwa because edika esi wo Bible nim. Na Peter wonye nkrofo no onye omohwe yo. Peter mesi ne kon ho. Obuoba boni a wo ye nyina ne se wo ye MPP wo tia konwa so wudi nsem hu no obeka kire wo. Obuoba boni a wa ye nyina no no obuoba nkoji wo bi ge. Obuoba ne MP bi ankoprim oba bi so. Oni MC bi ankopri oba bi aso. Obuoba ne secretary ne chairman ne organizer ne obi ankopepre hwe so.
yenko pre adwapade bia contract ya abayi ankrofo do monsa left right di bomu fai Obuoba na obi anko pre bi so ne bone a waye nyina ne se MPP aban ya tie konwa so sisia na idin sem hunu a he will look straight to the face of leadership and say the truth to them. We will tell them. So we are man paying no se bone boso na wo se no untumi for failing na ma man no Ghana for ho kire wo mo a we will never sit down say sa enyoma no anomalies no enhwe yen anim sa no maintenance say anomalies no arrogantly and stare at me now I will clap for it no de unyame o meka kire o simple so that enti Peter boni oye nyina ne say otam Nyankopon asem a ye no kore no odisi ne kon ho eno ane ne boni o eno na nkrofo no so gina so kan say sa de ya branche ye nti e wo se yetimi kunu ye kunu kra de ye kunu asesi ya ye kunu Obuoba obenya yie because anye bia nkrofo bibiri beba yi muro na mfo beba dwahafo beba yifo beba omti so Obuoba wu meba menya yie kuna ye be kunu no kra is not enough ye mpe no because ye kunu a na busuafo kra befa ho ayeye because nkrofo beba so that say mba bobo nsan wanso enya no pe ne ye pesi ye kunu wi a bibia associate with Obuoba no ye yi no nso firi ho se de be ya ye bubodin a ono de ni din kra de ye nti biem enipa bonifo wo munye o but Awurade nhunu ye mobo na onye ye mfiri wo nsem ewe Yesu Kristo din mu amen debi asere me ka kire wo no wo adwuma ye ye bom pai ni se bia ya na nya no anu no wo ho adwuma a wo se wo ye wo se wo koso atene Awurade ni nwunu na se na wo ye dia opese wo ye na se wo ye sa on e kire so yire so se den eje Nyankopon Nyankopon ene onkronkron Nyankopon a wo ye adumura no ongu animu aseda sports ene e de to aso. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! AJ. Abo. Ye there. Oh, be come on. I'm sorry. Nyame adom. Be come on. Na ena no Jordan no ti wo poku nka wa ha. Quotation. Me never see na. Opoku yi wo dwini ho. So kono na pass mama no. Yeah ni o. Oh. No na pass mama no. Na ni we na MPD na nya maso na. Ni MPD no. Se na MPD no kan September na me boa. Enso ye. Endu hompo ye. Enso ye. But still na aso bia nko so. Oh, we wini wo mo. Na de enso ye. So oh, we wini wo mo. Opoku wini wo. Enso ye de aze jira so we wini. Opoku wini wo mo. So ka kire mo say eniam ba na kan so wo ma anya oba de. Say traffic light. O ma anya traffic light by September 15th. Me call Kurumache. E bia na mo start. Oh, there be me endra me call hwini ho. And 24th August. Ti akabe say o dey fa say akabe 3 weeks. Na Opoku MP. Na Opoku MP. Hey, e wa chim dan. So entre ni pass brasses. I tell you. So GMC no ne MP ni nyina. And we dey so into GMC no. Aso mo remo bako. No, but until sa 15th no. Na ye nhwehwe ya mpanifo no medium ho ya kakra o. Oh yeah. Medium ho ya kakra. E so mo ye bibi. But traffic light no mo dey so mo ye. Because do ye kan ya che. Ya kan ma honorable MP kra she ho bo. So o she ho bo so wo mo be ye. Ye call ayi sa afiaba. June ni ye call ho. Yeah. Afiaba atwam. Afiaba twam. Still ayenye. Omna no promotu. Din. E hadwin. Din papa. Because oda wa ha na traffic light in here. Eni ha. What I say? Se bimba ha de na dey bejeje wo makono. Mba ho ye. But me so me check some here ni omo kire se e ho no un se sisi a se de odan ni ye no odan ni bie. So that's here. Enti today mo no de omo se ho ni ye wrong place no de be see ye mfa traffic light in Sibepo. Yeah. Emusa. But sisi a ho se de kwan na ye no so a. Jise ho a because one traffic light dey say in here kwan for. E bia de ekwa ha ne de ba ha. Ne de ekwa ha ne de ba. And a ben hospital so. Inte ba ho e be for service hospital na that. Yeah. But traffic light ye mfa nsi be poso.
Ene de. Ba saa nso na kwan na akwaye. That is here. Enti ebesra engineers no. Engineers ne ebesra wo mo. Na ne ye na sede no. Omo hwe no omo nye. Ade we ono abo ahye ho ebo dada. Wa hye ho bo. Ebia na ne bo din dodo. Ebi omu ntumi nto. Sa. Me sa na me hu no. Sanya sa ade anka. Na phone say na hwe na betumi ato a. So wa koto bi. Because me say phone hia wa. Na so phone say a onkoto. Dwen. Ba koto. Eba ne say na omo ma ye feel say ana ye hu na omo hinti ne kasa omo mu ana. Ebia na sika nso ni ho njiro omo so omo. So ntumi me kan che say sika ni ho. Na say sika ni won so a you cut your coat according to your size. So that's it. But o me show nipa ne bon kan che ne say. Te no kan tempa na waka say meye na mom say sia yi de. Ahodi ni ho. So that's it. Eni ti egusu a ye beye. Ba o ka say obeye de a. O ka say wo ye nanimu animu ya na fe ya tena ho ana wonya. E ma ye nso so ye dwen say ana ye hu na ye o ma hinti ya ka say o kan wa sem biem. Enti obi be na dwen say wa na watwi wani say wonye. So that's it. Go wa say obeye na wonye de ana say wa na also wonye. What I say? Eba sanso na yen so ye pinpoint ne ma wo kan se obeye na wonya e bia wo de obeti ase o but won crofo edi wachi ne ntia ase omo ntia ase omo fu se no na ntia ase so ase o omo na minimum problem omo fu se bia obi na etu nani ase so but ente sa nti wa odi ache nso wo bre wa odi ache so ye kan ye kan ba ina ye ho we bia wo ben no ntu bi nka me ka yi mi ntwi bi wa ha dabi but se traffic light yi adwuma mo amutwi ka mo ni beje ebebu obia yen ya ye twam ene omo so yusu ka ye nyina ene wura odan kro mo betimi so de onsa subo se odan ebie se do Fridays say enkoko kra ya traffic light na achim na do Fridays para say omo ye a omo ye ko so a na ko odan areho traffic to me chifiti kro mo wa drivers no so sabi ebi no mo ara na minum de ha kwan ni mu wona ma ti say mobo won kwan ni say why kwan na mo gasa park car na echo na video munya bi nko na traffic I don't know you indiscipline oko main station wa instead of some park car no according to say sabi nka be munya za say ba ko park wa ha ba ko park na ke kwan dan fi say na obi go be fa fi omo nye o omo tu abom de odi nkan kwan na ko gina nimu wa na e kwan de nanim no mo gbegu akire na fi de indiscipline kwan na chi no mo gina indiscipline nso no ehimfa ne free yeah ehimfa ne free sem leadership o ye adwuma and sanity leadership o ye adwuma quality ni bia chiwa yiro wata so one day a ungonko gina ho bi mo ara say aya na eto da bia na oma mani para ho oma mani para ho ye bone ya ne se enema ye koso o system nim no enye ne ye be twetwe wadwen si so ya so one cancel essay omo edi wachi nso leke ubutu no because of kakro mbenya di nti no kora na yen ye be ka cho no mo nka na be sheni buto ma wawie owi ano da wakoto mu data 10 series no akotena Facebook ma akotworo nkwase asem ho owi ano watwa wa screenshot de akokere no akwaji 50 Ghana wa ya de edi di obo batem say na yi kan so kan question ni pa na nya de papa na embo eni na what is it 2 years ni aka 2 years na MP fo ni nyina obi a position kwa awie ye hu he bia be fa bia anya hankwa o bia be fa bia bia anya bia be fa bia ebe mu ya adwuma o eno ye sorofo no MP fo ni bi ya adwuma MP fo ni bi ya adwuma ya hai o ya adwuma nyamnyam no kure ni ye MP otia konwa so no sisi ye yi obehia o hawo kese yankasa ane de so that say enema one budget nyina aba oba ye obehia ye eno so so e ba ye no na e pressing need wo say eno na ye pepa o channel sika de ko ho so that say enti en botional share no emu be mienu de e wo so otimi yire no ho no ye den oye couple with nyoma oye no boshe so that say boshe de boshe say ababa de obo de aye de a bibi be atu yire nchem wom but unya bie wa no shebo wa shebo ya nwo obi ase omra medi dem but abrabo ma to me ko for mo nam enu je se ababa obeja ntu debi unam bu a still obe ko ko nim but unam bu na say isu afa bantu ni mu isu odi because me teacher ni me never bu ndimi nyina debi we zan e kan debi te so omunya bibi ade na untumi nya bibi a nyina utumi unya nyankopon debi gra we are sitting there dia all the 7 days na bu we are say obo nkaka wan ka say ne ya me sore me frefre bia mana bo o ye nkaka nkaka empuntu e mabum debi e nkaka nti ye bi na obi tu nani ohun say
oh at least oba kra no why ade we me dey to the bia na ye memoma ISSC kra yen konko ye adwuma wo north bi no who say north dey ono kasa omote da bi omo kasa omote asentem amote ase na ahayi aha na de obetie na mo mfa nya adwuma oh ono te kra otie na de obedu atem de obedu atem so du atem kra no ye mo mata nya wu enye sia de mehu so moye kwan na moye kakra no ene kwan ba ya kwan une fa kwanta de kwanta num ho na isa kwanta num ayi no kan ya ka breye obe kan ma ya ma tiu he eya na yem o kan se obi be feel say o kan ya na nka yakoye da bi a process a dance you cry in fiti prekope bitwa foundation enti yan kan wa ha no no a nanka nkrofo no mudidi wachi no mimi ye pani anka omo edi machi nka mani be bro mo so pa o bigo bia pani no gra ebi go nani abro ba bi ya na juma doso what is it to no want enti mimi ye pani a anka one day de bia no ma bi san nkrofo no wo de na nkrofo kan okurom onso de na nkrofo kan okra ne kire me mema me ye ono abu bibi ekoyie so that say de bia ye ka se ne ma ye hunu se ohene we oye ohene bone e nkrofo atwachia ne ho ebi kompa na wo ohene kan ka oye ohene pa wo but because of nkrofo na atwachia ho bibire na adwene nya papa nti no ye kan so kire me yonkura mi nchiro usuban gonya de bia ne nipa ye obehu se oye enye bisa nkrofo no mudi na chize mo ye de Yesu Kristo kura bisa bi oh yeah ose mo se me Yesu enkrofo nso se me ye hwan na won so wa kan kire no so atase na wa kan enkrofo ka de a kire no nkrofo se wo ba ye no se enkrofo so wo hye bo so be ye ABCD wonye ye nti ono bu nka be ya nka ye we ansa so atase ase yenye we enye we ansa ase yenye we ni a ebia matu ho na mo a yenya nhunu hwe ya ama ye kasa no na mo de communication ababonten oh aha no na ya ye de aduro na anu se mi hu se enkrofo bibisa factory so oh ebia ya tron krata de akọ ABC na wa update won nkrofo no bi ate ase ma won nkrofo ni hunu ne ekọ enu ti eduru ba bia na me MC me ne nhye da anya adwen fa abo kwan yi ho come and talk to your people simple what is the situation on grounds se wan kasa I say bia where you wani se wonye we wani so enso e betoto bo baby a ebi kura na sisi a me no kasa ugusu a ye ho adwuma so ati ase ma me a metia me hu na obi anim let the communication flow open na onim nti eno no se bia wo betena se ene de abusiafo mo ma me kwa ma me kasa kakra oba akwanja wo watena se se na yaye se obi ofio ba oh ena eti a ye kase ma me no kra se o ye say what I say na ayefe but mo tutu amna na guo ye hu hwe impotro ni nsuo na time na ze ahenkanfo aka na mayi mani na je ba the usual thing I say nipa na o sumo mo no radio for the munya wo sabe mpa mo nya hwe radio for the munya wo mo kasa mo bebre that should yenya sa na sum nipa o yen sum nipa sa se ade am ye mi hu de am de mo tutu amuna na guo mo am nkata so mo am meye mo so am mo nka hwe e na amuna na guo no mo na nipa kasa esa na say ye mumu ne pe kasa eso ye won panimfo oh yeah yen so ye nim ya dwuma as citizens e wo say ye but mo so mo ye mpanimfo na mo wo horo mo no ye de ba say ya na mo de communication me ne me papa ti fie na me papa ka che me so wo beto atade ama me bronya na so atade no me hu ye na me bizan say da bronya so wasoma me atade me hu ye na me papa ka che me say hwe nyambotre ebia koko no se sika sema bibi enti na mama menti mi atare na me nka me koma nto me obati ase na bronya so ma hunu hwe me ka me papa nso muamia obe wadwen se owo bi no so onto baby ana de no ni bi what I say sana semneti e bia na oni bi nti wo kire ade no mu kire nipa ne se ni ade ne tie mo communication flow ye be ye ya obi abeti ase obi abenya akoma pa de atwen but wa wo kasa mo communication flow mo nka hwe eyi honorable MP owo achemodan ha obetena so obi obeka se onye hwe no na onsuro nyankopon but enkrofo eka onye hwe no na eton nkrofo adwene mu sampa onye hwe but nka oba abonten a no so obekere hwe kakra wa no so obekere kakra wa ye no me ba ye no say na to me yenzi say na me ye say na ye say na ye say na ya ti ase sports na ye no we are now there yi wada busuafo ase aye gu enu ma no what you say
say obi a ofie bia beto ase because obi akwasa la to obama o sa te wo se nso mumfa nimde ebuo kakra ma nipa na accountable to enipa no omokwasa la to oba no ye to oba yi ye kan wantie ni nyina ka se o me koken on be ye mentimi nka oh yeah menka na me betena ha no mo metimi aka se ye nka ne ye koso kra wo Ghana kra ye benya bibia ye but enya no ne ye de tikire wo man no dabe e wo se binu mo ejina kire no mo hwede a e koyie ne enkoyie no ne ye twem adwen de si so na we de e wo koka kire din obi amuwa wo but eye wadwene se me kama no tumu a akire badwo a me ka kire wo pen wo boa enyo enukra na akire be enukra ne nkrofo be se na ya wonka hwe di obi aso kan do ni di obi nim no oka na allegation na mu osimi nya no we na mu osimi nya yes silent mean consent what you tum so adwa propaganda so dey sa na tie o propaganda ye ka na dan ne no kore say de onu tie no de onu tie na what sa 7 tie na ho so nka hwe de na na ze no kure ayina no achiase MP ono so sa nyehwe wonyehwe turo jatu a ana otie ye ana fi wo sha ase se eniema waye no mante so oba ahenkan ana one ne nkrofo be kasa ye owie ye no okọ electoral area se woni ho ni nyina no okọ a connect information center no enti se bia o kasa wa aboabo ase ayi ahenkan ase ha dem wo afum kura wo bete de wo ka no ana o sha ase bo nioma waye ne de ye beye ne ye beye afi nkrofo no wo di se ene ye de bia ye de wonyehwe no sa na tie o simple propaganda no nkrofo tugu mu wonyehwe na sense djuma ne de o de office ye djuma enko na Facebook ko de office wa de ensama abana na ho ade na wo ye people say go on letter de abana ade na wo kenkan no de obe reply but what is it for ma I don't know de obe hunu say obi odwoma nsu atabo no no kasa wadwa na wakohu de o say de obetuma ya de be politician de o de ye photo twa project no afekura no ato blog kura twa ne mfoni na fa be kire nipa no bi on say me twa ne apenti na ya spray ho ansa na me da no what me apenti a propaganda for na say nsuo no what me apenti na batoro du ha onu wa hu se atuatia sa na 70 ye simple na wakopa bi eni to mo edi mo achi no mo mpe mo e be ka no kra kire mo so Obuoba no mo ne yeje no mo omo nka no kro omo nka omo de omunim ye ene mami nka say no na bo mam say na na bo mam say nka say no na bo mam say on na bo hu se me ne ya nka say no na bo mam say ba wo nka say no na bo mam say no ka hu say de e kwaso ne na na etim so ono bo no ne mbere so no ono kwa ono ne obetumi akwa tra brochire ono bo kwetu ti so omo ano mo ye pie ano mo ye gaga no eno mo wen wayiram pie fu ano bo di ono bo kwetu achi ano mo ye gaga no mo wen sesa ne time no want to be sit down na want to be anja papa bi ama ho a samato we say I will come you be antie ene ono bo kwetu kro ono no we je say wo de achi mo dan no agya hokra ma obo na bra wo to na bra boso o ba bi foforo so no obetuma giga say esi okotra UK untumi nya ni hu sesa ne ma na yere no okotra UK okotra UK ni nkwanda ni na untumi nya ka hwe ya mfa ya fu ona bo na me yo PA nti ukọ UK afa ko dabi obe ka jense on fa dabi afa nko ba bia eniti de oteso a mane nya ade a office kura wo su be nkasa bia obi kana asem na ode ne kwetena wo de bi oboni din enti na ga de bi ebo dia ya mo agenda omdo mo ya agenda ai omo ti agenda o ma nte hwe brofo omu ni mu